Bia Kamal ka Nuer Online TV channel ka jan gwasme dera ner mala kenyam an walle shanka kel ka pay diech ron kina dangra wiri jan dangra wiri diech shloy dante de lun ko chon shenga me chana je chop ani Bia Kamal ka Nuer TV gwasme gor jen wo jinmi jirama jidit gor jen wo jinder subscribe jen support ana bi channel bi support keja kader notification ba aler je twany ba ko mete ka mishi barech chit kalar da chomala shuba keje gore bi subscribe kan Nuer TV gwadama ko bi rwani titi no ko bi kan chomala shub keje jaw bandat kajen la rame te kon kalar te shop ngwan ke diech te bokon kaling la rame mun ban ling kajen gwasame ata danen cikir mayardit chene ka chaka wuch keja rei wuch ka South Sudan take ne di wuch tiang bana raitin che wunu ram shale toshan ken wunu shale yen chaka wuch rei kwara bana jawling ogwa ka dobrande kon lingeja lero dinan bana ling kajan lera me je kum kirma yadi chala reno chaje gurno be teke media mi be rach ka kwina kada nak Nuer kana ser kana ulang boga ke kanishin chine gor no lada kirma yadi bana jeling bane kare ler kana me dara magwa mudong de nok ner kon lan Nuer kene media jordin bana kwen ka jalera me no bana rach ka kwikuma kamalakal no take deni chicken kalaran gode ken kanang rei wich ko lang nasa doma an winami la police ni tide kan kanang men langwan dien kume SSPDF e chikoter pan kene kume spele mayo shala dino gwade dane chikorche toktin ka pagaak te ping my wut ka ko la to ka paya ka pagaak payam banne mandan jikana latka kum Ethiopia bana jelin chala do shika kwak kan ga gat ka te ka torbeli kan nang ka kum Ethiopia ka border wa me kori to yobe no border kan kwa kan nang na me agenda nan gorno banyo ga yekel bi to gorno jimbi nyane de ko ken mugu kono ka leran yam mun bu kon lat gwasame do badanan chikume kir mayardit ka border dun pagaak no shebun she kwakin cheka get bana jeling ka dob dan de kon lingaja ko gor kono de kon lat ko din tidde kon kalinga gwa na me jen border gwada dan ci kuriya toktin na me jen waja danen men teka border na me kuje me kuch pagaak la pagaak dan te de ni SSP de aptikatin but gwada dan ci akula get me right content yen gwada mo shala do na shi kuma SSP de ap kwak de ni Ethiopia tin teka border shaka get lamun ci togan shalat awaken shiken mechiken kalong ka border ka kubri pagaak chimnen yana mona mejen pagaak bridge namen pagaak bridge nama jan gwada na chigme ken kan kalong ten ngai kono meni janati kan jan pagaak ka kubri so gwada mo wachi kan mechiken kalong ne de content ka Ethiopia ka border an gwada mo washu kan na chu kan ka bar te mu shakula lat Shaladen wo chicken Lare District Chief Administrator Mr. Thok Naath chicken moch karek chicken bar Mishaladen wo shajanang rei role Ethiopia ko teki Ethiopia ka Gambela shajanang ka dul walan winamika hospital ka shwa daw mo men chi bar wa chajo kamrar wa daw kanapel daw waja kamrar ne dul wal ka Gambela hospital shalado Mr. Thok Naath wa point de pole ka roja dana chalat menji to gene wa me chama chaka linga border shinetin content ka lar district ko lar tiaka ka jan gwas lar te kujemene te kujir diana me so jan duobe mene me chikan galing chika jian chikan wa gwad dana chire ko moja tokten chikan gorno buka worach ka net kon la deini ji Ethiopia la deini content ka border ko deini ka border gwad me kan dor kenete te ka border there so and gwagmo shuaga chu long match kamech met dire long ko china ga kamech kon doika
wachi kan majaro yigan long ka kum Ethiopia namo wachi kan de ni kon la de ni SSPDF gwad ni tin ka SPLM ayo jikan SPLM ayo jikan pal wachi kan long mach ka paga ka shukan kokre kona ta ka pagak shukan ka get alamni do namani taktim gorgan bukan kokten kontin ten an ka paga gwad mo tin ta ka border bukan ka get ko kan tel ka kon mije kan kon la kan kula je ka janna ka kum Ethiopia ka jan gwad la kan kula kokten namo ajana na shala den wo shi namo chatwok tele report din misale ni nyok dino cha kwa ka to cha ka get ka cha turbil kel ka turbil ji Ethiopia cha janang de ni SSPDF wa namo wa turbil police ne machu chwang gwada dan ki kuji Ethiopia wa mi shi ka wuci kana lelon ci wuci kana doan ma cinaran chubar no ko loko jen go lokum Ethiopia lokum Ethiopia o de kan ma de kana yot ko tala da mi sha kam kan ka kuma tanial shukan ga palo bakare which ka shukan kwa to shukan ka gat ajan gwada dan and bark la district chief administrator Mr. Thok Naath gwada dan che ogwelten ka kwiko dan at work ko ne ka kanidin konin ta ka border ala ji Ethiopia tin ko la rwach cha jo mo cha jalat ka kwi Ethiopia ne me mugoro da ka ya kamana ne shoda lat ban nyoko wo kala do den gwata me kala rawde men bu konaling ban roike ku kuma men te kamalakal kum malkal mo roike kwang shorale taken ke michigan realeka shitke deini la deini tenchal ke police ni kwang shorale general governor general Ramadan Cape Greater Penal State gwada Cape Greater Penal State no washi kana odor chikana top ko they can deployment they can lat ka kwi police ni polling te tia wakan polling in content dong they can kanangre which ka wulang ka nasir ka doma wakan chikana gurma biken base biken lading binemi kani entanga ko cha wulang cha ja kep ka cha nasir cha ja kep SSPDF ko kujimo manchi dot ba deployment ba jalat ko de ni police ne de kanangre which jo mo mi chikan lat chikana gorno bikan deni ti bikan ganang banmun kwala lari gwas me ne ko lan wari ne ti shika police ne ti ka deni duno shamu ne ka be ne police ne janta dana gorkane jen wo ba kanu ngi ko ba kulu woni e cha police ni sha galat ka wulan ka ne nasir ka cha nan ka doma no mo shi jantara ne ti ke deni ke pure militia tribal militia chika unified force duno kan ke de nikir mayadi chirkan ke the same regular force la jaka ka nasara won mo Nuer kan mo Nuer nak ko kujamo chiku mun tere wi ka malakal mo rai ke kwang shorale chikan polin ta to chikan kare alaka lo bikan kanang ka doma ka ulang kan nasar nyok bo waji kan no let kan facility ni ki tech tin kon tin buko woten chikan la chikan to ko jo dana cha kwen kuma malakal chikan jo mo chikan kwen ke media na me mi chikan lat en go chikan la leden tama jen jo dana go ding ma yakel ka kwitin konti let kan ka ni de konti la kwar tila kwar kuma ke kwar kirma yadit jo me mi de yana ngach ka ta dan cho lat ke je ken ni ti shika police ni duno ke de ni SSPDF de sha kula golle ke abishok ka gwele force so jandana bi ngach tele police de no nang ka front line ke ka war zone kon gwada ti dembo tinamo ti da chere mu da dien so ko kujimo sikana denok na mani mud gorono de yana ngach bana nyoko wo kamu da dien bu kono kwen gwase me kwi kuma kirma yadit kuma kirma yadit te ga jomo chalat ka kwi media na dial content la roi ni la kana kare jam ka kwirington kono twok ka nasir kana wulang man bana ngach ki goro jen odine dia de ka bit ko dara no dara kan nak pin cha ngaji wing mon ki chaling so jo mo yana kwen no te kam let kan ni media wurwa jan wo te ka drone machine war na kan nasir ki ka wulang ki gwada ni wartino ki media wurwa jan no ite ka ji Uganda ti bin ka South Sudan bi media mo bne deal ke jem so kan channel ya content kwan war le ladika lat kan no kan channel to ilet kan inshallah head speech ala lo kan no binad bi kan voice den bi kan tab kare jam ka queen dan ka do dan na kan war so jo me mi sha kwen akem yadit so kem yadit a jen media na dial
tin lat ko shan wore anak dega kapchung ki bikan na bikin ke yan ko do bran shalat ke je kani GSS PDF cha bla do na kana ji Uganda cha bla do na kan wore bishok agwele cha bla do kan na kan wore so aname nugu yan tare ke lew gor ko ban wer ba kanak gonten kon tegatin agenda an lat kana gor kano de china chicken bro mun ko media na ken ba media na ken dial media ni jane media ni tet media ni gui yan ka media dial to amani tanji kotoria DNA no can take against Nuer Kendial. Whatever they do is against Nuer community. Telam la lat kana la mugo am donde ma de jeno ko all the media min ne kala ne wutin min ne ne ka kudu kutkan kon ke je kalat kan kon jor so na mo milat ke media ne ken de content tela jang kan media ne ken bila da shu media Nuer content kwa we dan ku kan wal na ka je lat kan wal je je e kan shi media ne kon shi kan broch ke telam mu balatin so ku jum malat kana kach bana yingutin lat kono de joran de jelinga tadan en lat kem yadit laren wore jega je naga gat ke kem kole boga na krem yale ka jano lar jen wo bume ramu bum choro de wajuro ne ko ken bu ko dwal ne ke jejen bor ko wada mo borodo no ji Uganda so kem yadit tele long tele mu to ko je so jo la de zero laren man yen gwad min bana ling chala do ne na chikin yadit shewuru shala to shain gwad me che jawuch betur kem yadit be no gwada me to shan jane okay wude me shala to shan jen akwar midit ka kuma kirma yadit ano dio je ne to man ngikana so to shan aramkel midit mila advisor national security affair kajen gwada cha ja kwanye cha jen ngai kon kirma yadit la ja kwanye ka beje wuch so wude me rami chilat ka kirma yadit duwe che kula ka chong tama dobran ka beje chong tele jalat kan jalat jen che we ka advisor kan national security ke je ko moy ka comedian cha lat ka director general ka external security bureau jen within national security service ba jen gwa dana teten allo kanon nang mu tabrin duwe jen mu tabakera teten che nang je ka external security bureau ala jela director tena she which ka advisor kanina security law ne de kono teknina security affair che within so gwade che de kamrada din mun biya kula ngat ala gwada tugudu metin chal to chante tena gwamno gwa to chan ret chalat ko position midi dinam dala advisor ka gwaze dan antam mu bukan wala do tel wudu ngaitin kuiko biken wari biken ka mu kare ki biken ngana ko ngi kono national security ke lew ladin wodi betetu biken kala dong chi to shan red go dong te ko mich che dur ki dong kana order kana je go ko de worde kanak ki de worde ka kabre we ka juba ki gondan ko kien ko ram te kan national security affair wi da ti dia lat ke ti je dia lat ke nge ka jen ko order in ku ja to bone so cha jo me cha ja kwen dino jen cha ja mo ko position da dien anya gwada me kala ye shalat ka SSBC television prison kir che to shan rat che ku promote karang general ngoda kana jenalat ka jen position dana che jelatene che la general che rang ne che upgrade ke je nang niam anyok che raradi mu chala general Simon Yen mishawuj you know ano ka changa dogba wache je mojbo ko position President Kiir ba charam rin chalam ma dut chaja kwanyala new presidential advisor national security so titi katiji Kiir ma yadi chagalat gwada dan en woja na tinti anka wer jan jawdana gode nyoya kel ambar nyoja umradien gata kamal bye bye